Nijesam više novinar, pobijedili su me, ali samo privremeno. Ja sam na prvom mjestu majka i nemam pravo da ugrožavam bezbjednost svoje djece. Borila sam se koliko sam mogla i rizikovala više nego što sam smjela. Pobijedili su me, ali meni jesu uplašili. Ne bojim se, posebno ne kukavica koje me napadaju sa leđa. Ne bojim se ni onih koji te kukavice šalju, jer su gori i jadniji od onog koji me je napao na kućnom pragu. Uvaženi gledalci emisije Neđelje u petak, ovo su riječi naše koleginice Olivere Lakić iz 2012. godine kada je brutalno pretučena ispred svoga stana na bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici, a gdje je ranjena prije 5 dana. Naravno, ova tema je u fokusu večerašnje Neđelje u petak, o kojoj će se izjasniti Nevenka Ćirović, Marko Novaković, Slavko Mandić i Gojko Rajčović. Ljudi, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, dobrodošli. Večeras Gojko, kapitan. Evo, ja ću da počnem na tvoj znak. Možemo li samo da vidimo špicu i naslov ove teme prije toga? Da su državni organi radili svoj posao, jer Olivera od 2009. piše o švercu cigareta, ona možda 2018. ne bi bila ranjena. Da sad rade svoj posao najbolje kako znaju i umiju, imali bismo napadača koji je već u zatvoru. Prošlo je 5 dana, od njega nema ni traga ni glasa, pa smo došli u situaciju da političari javno vode istragu. Oni su svi listom osudili napad na Oliveru Lakić, pozvali da se što hitnije rasvijetli i tako dalje i tome slično. Jedan od prvih koji je to uradio je novoizabrani predsjednik Milo Đukanović, koji odmah postao meta opozicije zbog toga što je kazao da je Oliveri nanijeta hirurški precizna kontrolisana šteta, a nekom drugom kaže nekontrolisana šteta. Dodao je da nema razlike u tome da li nasilje realizuje ulični nasilnik ili čovjek koji misli da mu to pravo pripada po osnovu vlasništva u medijima. Zato ga je Ranko Krivokapić pozvao da se javno izvini građanima ili da prihvati da je on dao dozvolu za ubijanje, jer kaže kad bi bilo tačno ovo što Đukanović priča, onda bi šef DPS-a bio, citiram, među najvećim medijskim ubicama na prelazu 2 vijeka. Ja i moji sagovornici smo se dogovorili da imamo 3 pitanja na koja svi odgovaraju ponaosob, zbog toga što je ovo najosjetljivija tema o kojoj ćemo razgovarati od kako smo na ovom okupu. Imamo saglasnost da ne upadamo jedni drugima u riječ, a ja obećavam da prva to neću činiti. S obzirom na ove izjave koje su uslijedile ovih dana, Gojko, ko treba da vodi istragu? Zar sad ne bi trebalo u fokusu da budu izjave Ivice Stankovića, Veska Damjanovića, Dejana Peruničića? Ne, ali naravno i on bi trebalo da nađe kanal komunikacije sa javnošću. Naprosto političari su nas podijelili, jedni su na jednoj strani, drugi su na drugoj strani i sad cijela javnost misli da zna zašto se desilo i po čijem nalogu je ranjena Olivera Lakić. Ko treba da vodi ovu i sve ostale istrage napada na novinare? Prije nego što odgovorim na to pitanje, vjerujem ispred svih nas, možemo da pošaljemo sve naše simpatije i podršku našoj koleginici Oliveri Lakić, uz obećanje da ćemo dati svoj doprinos da se ova istraga uputi u pravcu kako treba da ide. Istragu definitivno ne vodi državni organ koji to po zakonu treba da sprovodi. A ja ću, ako mi se da vremena, pokušati u nekoliko teza da objasnim te svoje tvrdnje. Valja se podsjetiti one priče, a vrlo je poučno za sve nas, uoči Drugog svjetskog rata i priče čovjeka kad je neko lupao na vrata, pa je rekao ne traže mene, nisam socijaldemokrata, pa su onda došli na vrata nekog sindikalca, pa ne traže mene, nisam sindikalac, pa je bio na kraju, ne znam, neki treći, opet zadovoljan što nije na njegovim vratima do momenta dok nisu zakucali na njegova vrata, onda je bilo kasno jer niko više nije mogao da čuje. Tako je i ova naša priča seže otprilike od 1997. godine od rascijepa DPS-a. Taj rascijep DPS-a je jedna od stvari koja je interesantna za našu branšu, prati kulturna dekontaminacija. Sjetit ćete se paljenja i cijepanja beogradske štampe. Većina je ćutala u tom trenutku iz novinarske branše. Poslije toga prva žrtva
Prva žrtva batinaša je bio Rade Vukićević, novinar Ekspres politike. Njega je tukao Slavko Marković iz Nikšića, pripadnik policije. Danas je pripadnik policije. Nakon Rada Vukićevića bila je Vaska Ždralević Joksimović, sljedeća žrtva, koja srećom nekih posljedica većih nije bilo, jer je prvi komšija reagovao, pa se to izbjeglo. Dopisnik politike Ekspres iz Beograda ostala je svega 3-4 dana nakon što je dobilo ozbiljne prijetnje i napustilo. Taj dio je nekako promakao, godinama se priča o novinarima koji su bili žrtve terora, a oni su bili nekako zapostavljeni. Poslije toga dolaze na red pokojni Duško Jovanović, pa pokojni Gojko Mitrović, vlasnik Elmaga, pa iz medijskog svijeta tu i Željko Ivanović, jedna od tih žrtava. Planirani su za prebijanje otac i ćerka Bećirović, Dragana i Dragomir Bećirović. Međutim, zahvaljujući, kako je sam govorio, jedan od službenika ZIKS-a, Brajuško Brajušković, on je upozorio njih dvoje, kao što je upozorio i predsjednika radikalne stranke Duška Sekulića, da mu se spremaju batinovu. Bećirovićku Draganu je, po njegovom kazivanju, i čuvao neko vrijeme u svojoj kući. To se dešava u vremenu kad je na čelu specijalne antiterorističke jedinice Veselin Veljović. Veselin Veljović je vjerovatno ime koje će se nekoliko puta čuti u ovom mom uvodnom dijelu. Njega je Brajušković optužio da je 2013. godine, zapravo 2013. ga optužio da je Veljović koordinisao rad crnih trojki. Te crne trojke, o njima se čulo prije ubistva Duška Jovanovića ili nakon ubistva Duška Jovanovića, pokazivanju njegovog brata, Miška profesora Jovanovića, koji je svojevremeno javnosti priložio dopis koji je stigao, anonimno pismo od pripadnika SAJ-a. Ne znam ako je negdje kameri to moguće približiti, to je to pismo. Ja ga mogu pročitati, tiče se potvrde Duškovih tvrdnji da su pripadnici antiterorističke jedinice sa Zlatice učestvovali u prebijanju. Tu se pominju i 3 imena. Udarna trojka batinaša, vodili su je Slavko Đurović, Vlado Lazović i Dragan Kalezić. Oni su izveli ove navedene napade uz logistiku starešine i još jednog dijela policajaca koji vrše osmatranje i obzervaciju, a na početku pisma kaže radi se o pripadnicima antiterorističke jedinice sa Zlatice koji pripadaju batinaškom vodu za potrebe djelatnosti. Svim ovim akcijama rukovodi komandant jedinice Veselin Veljović. Dakle, to anonimno pismo s početka 2021. vijeka stiglo je na adresu pokojnom Dušku Jovanoviću, a Brajušković je nakon toga potvrdio u njegovom iskazu, o čemu su mediji pisali. Sad što je tu još interesantno? Naoružana kriminalna grupa koja nosi uniforme crnogorske policije sa znakovima države Crne Gore je odavno prispjela za rasformiranje. Govorimo o specijalnoj antiterorističkoj jedinici. U specijalnoj antiterorističkoj jedinici imam ozbiljne razloge da vjerujem, nalaze se svi ovi egzekutori koji su radili ne samo prljave poslove crnih trojki, već i egzekucije koje su prirodni nastavak te politike kontinuiteta prebijanja, odnosno zlostavljanja neistomišljenika. Valja reći da sa tom jedinicom u kontinuitetu upravljaju Duško Marković i njegov kum Veselin Veljović. Veselin Veljović je koordinator svih bezbednosnih službi u državi Crnoj Gori i ključna adresa za svako ozbiljnije istraživanje kako nekog specijalnog policijskog tima ili specijalnog tužilaštva ili nas novinara. Ne treba zanemariti da poprilično razlog zašto je situacija kakva jeste, to je nesnalaženje ili zla namjera specijalnog tužilaca, glavnog specijalnog tužilaca, gospodina Katnića i njegovog asistenta Saše Čađanovića, koji je vodio istragu vezano za crne trojke i normalno arhivirao je.
Interesantan podatak je još što Brajuškoviću ni u jednom trenutku nije ponuđen status zaštićenog svjedoka, pošto je imao već puno toga da kaže i tu ponudu nije dobio. Šta se je promijenilo od tih godina do današnjeg dana? Dakle, te crne trojke više ne rade prebijanja ispred ulaza, ispred radnih mjesta. Ne prebijali su, ne valja napomenuti, i pukovnika Vojske Jugoslavije Radovana Aleksića, koji se kasnije veže za jednu drugu priču. Šta se mijenja u konceptu? Sad počinju da pucaju. Dakle, batine na način kako su tradicionalno izvodili sve te prijetnje postaju nedjelotvorne i sad se puca. Pucalo se na Predraga Mitrovića, pucalo se na Olega Obradovića, pucalo se, kad im navedem i uloge koje su radili, poslove koje su obavljali, opet ćemo naći neke zajedničke imenitelje, pucalo se na čovjeka koji je otkrio dio koruptivnih radnji vezano za šverc cigareta, koji je otkrio neke državnike sa rukom u džepu, konkretno Marovića, neke gradonačelnice, radi se o Predragu Šukoviću koji je ranjen i na kraju dolazimo do Olje, koja je na tragu upravo tih istraživanja vezano za Mojkovački klan i za šverc cigareta u kontinuitetu obrađivala tu temu i tako da se krug nekako zatvara sa Oliverom Lakić, odnosno sa onim sa početka moje priče, da, poštovani građani, čekajući da ne čekate red da dođe na vas, kao što su čekali ovi koji su ispratili socijaldemokrate i sindikalci, sve to, vrijeme je otprilike da ozbiljno razmislite o tome do kad ste spremni da trpite ovo što trpimo ovih dana. Slavko, tvoja vizura svega ovoga što je i Gojko ispričao, a i naprosto činjenica da, evo da se vratim na početnu premisu, prošlo je 5 dana od napada, na nju nijesu pucali u nekoj Zabiti, nego na bulevaru Svetog Petra Cetinskog oko 21 sat uveče. I to ispred kuće. Ispada da je najbezbjednije raniti nekoga ispred kuće. Da, to zaista jeste sraman čin i prosto čovjek se osjeća neprijatno kad o tome govori, jer mislili smo da je makar ovako nešto za nama odavno već. Nažalost, ova priča niti počinje, niti se završava tu. Ne bi bilo dobro da mi vodimo istragu večeras, niti time da se bavimo, ali ono što jeste... Ali imamo pravo da kažemo što mislimo o tome ko bi trebalo to da radi. Ne samo pravo, nego i obavezu. Dakle, možda 5 dana nije dovoljno vremena da se otkrije počinioc, možda su na tragu, to sve skupa ne znamo. Političari su preuzeli ulogu zbog svojih interesa. I ovdje je zanimljiva priča upravo ta da smo imali prilike da vidimo zadovoljstvo na licima onih koji su uveče bili ispred kliničkog centra. Što se to dogodilo. I to je to što je najsramnije i što može biti najodvratnije, tako da kažem, jer ne vidim bolji izraz. Dakle, kako bi to mogli da upotrijebe u dnevno-političke svrhe. Nijesam primijetio da je neko iskreno žalio što se to dogodilo koleginici i novinarki. Ja to nisam primijetio. Ja sam vidio potrebu i želju da se što više napada na drugu stranu, na aktuelnu državnu politiku i ja bih kazao iz minuta u minut žešće još plasira preko određenih medija. Dakle, ne vidim potrebu da se političari sa ovim žarom uključuju u rasvjetljavanje svega toga što se dogodilo, pogotovo ne onih koji su tako dugo bili vlast. A iza njihovog mandata, sjećat ćemo se, dogodilo se dosta toga što je neprijatno kada su u pitanju novinari i mediji uopšte. Mislim da treba biti krajnje oprezan ovdje u formulaciji svega i pustiti organe još im dati malo vremena da vidimo, s tim što je njihova obaveza i da obavijeste javnost
dokle su stigli. Jasno i glasno. Dakle, nedopustivo je da ovo prođe, a da nemamo odgovor države, da taj odgovor bude snažan, da jednostavno mora da pokaže da je država ispred ovakvih zločiničkih, malih, sitnih nauma. Jer trebamo da znamo da ovaj ko je ovo uradio, on je najveću štetu, pored novinarke, dakle koleginice naše, nanio državi Crnoj Gori. Ovo je sramno da se dešava u 21. vijeku, da se dešava članici, dakle, pred vratima Evropske unije i NATO saveza. Dakle, kad se kunemo u nešto što je, ajde da kažemo, vladavina zakona, kad smo mislili da smo možda preskočili neke barijere. Dakle, zanimljivo je, recimo, kako je čovjek došao i pucao sa metra u nogu. Dakle, očigledno tu postoje namjere, drugačije namjere. Ali zato je potrebno da država radi svoj posao, da institucije sistema funkcionišu, da se otkrije počinioc i, naravno, ono što je najvažnije, nalogodavac. Prije sat u Tivtu sa komesarom Hanom rekao da će mijenjati sve funkcionere onih bezbjednosnih službi koji su u domenu vlade dok se ovaj slučaj ne riješi. Nevenka, koga je pogodio, po znacima navoda, izvoda pucanj u Oliveru Lakić? Evo, mi čujemo da je ranjena država, da su ranjene institucije, a fakat je da mi imamo jednog jedinog čovjeka koji je primio metak, koji je ranjen, svi mi ostali smo živi, zdravi i na nogama. Dobro, prije nego što odgovorim na to pitanje Milice, koje je veoma ozbiljno i veoma kompleksno, ja bih da pozdravim Oljku. Oljka, spremaj kafu, valja piti kafu i družiti se. Ja Olju dugo znam. Ja znam stepen njene hrabrosti i stepen njene odlučnosti i ja ću da krenem od nje. Ali ću krenuti od nje ne samo kao novinarka, nego kao žena, majka i supruga. Ranjena je Olja, ranjena je njena porodica i ranjeno je pravo svakog građanina u ovoj zemlji da živi slobodno i da radi slobodno. Pa vi sad u to što sam ja rekla smjestite šta god želite, ali ja zaista želim da ovih dana krećem i da imamo kao društvo svijest o tome šta se dogodilo Olji i njenoj porodici i koliko je ovo za njih i šta je za njih sve ovo značilo. Jer ovo nije prvi put. Olja je, da podsjetim javnost, imala policijsku pratnju više od 2 godine. Živjeti pod policijskom pratnjom nije bilo sigurno lako. Dakle, i prijatno, naravno. A eto, imala sam priliku, toliko se znamo da sam imala priliku čak i tada u to vrijeme da pijemo kafu i družimo se. Vratit ću se na to da zaista Olja jeste personifikacija novinara i istraživača koji piše o radnjama koje su sa legalne strane potpuno pod znakom pitanja, u najmanju ruku. Nije prvi put, to je serija tekstova i tu sam potpuno saglasna i sa Slavkom i sa Gojkom, obojica su to istakla. Ti si to također istakla. Do ovog trenutka su institucije sistema morale da nešto urade. Nismo smjeli da dođemo u ovu situaciju. Kad smo već došli u ovu situaciju, treba da kažemo dobro je, Olja je među nama. I to je dobro. I sad više nema odgađanja. Što se tiče istrage, dakle, ja se ne usuđujem da kažem ko je vodi. Ne sviđa mi se što se vodi u javnosti. Ne sviđa mi se što je vode mediji. Mi smo mediji. Ne sviđa mi se što se uključila politika, što to dobija tu vrstu obrisa. Sve međunarodne reakcije su mi potpuno razumljive. Danas su bile Ujedinjene nacije, komesar Han je bio tu, Evropska unija, OEBS, sve su te reakcije na mjestu, sve su očekivane i sve su dobrodošle. Jer ovo društvo mora nakon ovoga da se digne na noge i da se ove stvari rešavaju. Mediji su ti koji, čini mi se, jako puno pažnje posvećuju u stvari tim nekim političkim reakcijama
i reakcijama generalno na sve ovo, a ne vidim da su napravili pritisak ka, recimo, ma kako to iz tužilaštva ili iz policije večeras doživjeli ako prate ovu emisiju, ka njima. Jer je vrijeme je da se traži ta vrsta odgovornosti i ta vrsta akcije. Tužilaštvo vodi istragu, moramo da znamo i trebalo bi da nas izvijeste makar u onom dijelu u kojem mogu da nas izvijeste, makar onaj dio istrage o kojem može da se govori. Da čujemo šta se to tamo radi. Sporadično smo u novinskim tekstovima, u medijima čuli da su, ne znam, na desetine ljudi su saslušali. Danas je, čini mi se, privođen Bušković, koji je jednom i osuđen za fizički napad na Oliveru Lakić. Ali sve to nema neku nit. 5 dana je prošlo, u pravu si. Očekivanje javnosti će rasti, ja se nadam, vremenom, jer samo sa takvom vrstom odnose javnosti, kao ovom slučaju, kao personifikaciji nečega što ne smije da nam se događa. Dakle, ne smije da nam se događa. Treba da raste pritisak ka službama koje to rade. Vidjela sam informaciju, mislim da je portal Standard objavio da je policija naložila bezbednosnu provjeru svih novinara koji prate Crnu hroniku. Ja mislim da to je proaktivan stav. Dakle, to je proaktivan stav. Da vidimo da li se neko iz tog kruga novinara koji prate Crnu hroniku i bave se istraživačkim novinarstvom i pišu o sličnim temama o kojima piše Olivera Lakić, da li je još neko u opasnosti. Tako je trebalo možda ranije učiniti. Ljudi zovu i za mnogo sitnije stvari, vjerovali ili ne? Vjerujem. Nemam, evo znam kolege koji se time bave, znam da čitam novinske tekstove, znam da čitam prosto novinarske radove, znam koliko je ko daleko i duboko otišao i koliko ko ima ozbiljne izvore za ono o čemu izvještava. I čuli smo, recimo, izjavu ministra unutrašnjih poslova, čini mi se već sutra dan nakon toga događaja. Meni je, na primjer, to kao građanki, dakle, govorim kao građanki, a poslije i kao novinarki, ulilo nadu jer je rekao, čini mi se da je rekao da je siguran da će postići neke rezultate. Potpredsjednik vlade Zoran Pažin je također sinoć izrazio takvo očekivanje. Ja prosto ne mogu da prihvatim, ne želim da prihvatim da u ovom trenutku oni daju, možda će neko reći, pa to su očekivane izjave. Pa jesu. Očekivane su zato što su jedine prirodne, ali ja ne želim da vjerujem, ne želim da mislim da su one pro forme date u ovakvoj situaciji kad se međunarodna javnost sva usmjerila ka nama, kad se čitavo društvo diglo oko toga. Da li vi zaista, ja ne želim da mislim da su oni neodgovorni politički pa sad daju olako tu vrstu ocjena. Želim da vjerujem da su ih dali na temelju nečega što znaju. I to će se veoma brzo pokazati. Dakle, ako vrijeme bude odmicalo, a mi ne budemo imali neke pomake u ovoj istrazi, znaćemo, bojim se da ćemo znati kolike su moći naših službi. Ali, evo da vidimo poteze predsjednika vlade koji je najavio da će biti smjena. I to je činjenica. Dakle, činjenica je i mi kao mediji i novinari znamo da postoje u određenim institucijama oni koji se plaše da rade svoj posao. A vole da se nađu na funkciji, ali bi voljeli da ta stolica nije baš zagrijana. Nemamo vremena ni kao društvo, ni kao država za takve ljude. Idemo dalje. Ko nije spreman da radi ono što mu je posao i zašto ga građani plaćaju, neka ustupi mjesto onome koji jeste. Marko? Stavili ste Može i Neven kada vodi ovu emisiju. Ja bi ga pustila da priča. Vidite, evo ja sam prijatno iznenađena činjenicom da se uvažavate kao nikad do sada. Marko, izvoli. Hvala na strpljenju. Ne, upravo je to rezultat ozbiljnosti teme. Mi se možemo oko svega ne slagati ili nešto, ali kad nešto nas ovako ujedini na ovaj način, onda mislim da svako reaguje jednako. Ja bih se odmah na početku pridružio svim mojim kolegama. Dakle, pozdrav za Olju i brzo ozdravljenje. Potpuno si u pravu. Dakle, ovo je najozbiljnija tema koju mi obrađujemo od kad smo u ovom sastavu, od kad se nalazimo u ovoj emisiji. Međutim, moram istaći neko moje razmišljanje. Nisam pretjerano srećan zbog toga što moje riječi izgovorene u svakoj od ovih emisija, a odnosile su se na nerad
institucija sistema dobijaju najgoru moguću potvrdu. Uopšte nisam srećan zbog toga. Sjećam se kada smo imali te tako dijaloge između sebe, stalno sam insistirao na institucijama sistema. Pa kad sam vas sada slušao, kaže ko je ranjen? Mislim da si ti postavila to pitanje. Ko je ranjen? Ranjena je Olja, ranjen je Esnaf, ranjena je država, a institucije su u debeloj komi. I ne rade komi. I ne rade svoj posao kako treba. Upravo zbog nerada institucija i ljudi koji su na čelu tih institucija, mi smo došli u ovakvu situaciju. Jer znate kako? Ako prosto razmišljamo novinarski svi, ako bilo ko od naših kolega u svom tekstu ili u svojoj emisiji osvrne se, da kažem, ili ostavi osnovanu sumnju da je nešto protivpravno. I to radi 9 godina? I to radi 9 godina. Vjerujte mi, da je neko čist sa te druge strane, jedva bi dočekao novinara koji izmišlja i nema argumente ili dokaze ili osnovane sumnje za to. Dakle, zamislite da ja, Milice, zamislite da ja tebe optužim za nešto, a pri tome ti nudim mogućnost da na te optužbe odgovoriš. Pa, ima li većeg stepena demokratije? To institucije sistema u Crnoj Gori ne rade i one su stvorile ovakav sistem da se ovo može desiti. Slušao sam vrlo pažljivo Gojka kad je radio ovu hronologiju i odmah da kažem, tačno Gojko, hronologija je tačna, ali nije baš od početka. Podsjetit ću te, možda i ne znaš, 1999. godine kada je bilo bombardovanje Kosova, sad si ti rekao, utvrđeno je na paome čovjek ovdje u centru Podgorice, na trgu, bio je u maskirnoj uniformi, smrdljivi, bradati, ustanovilo se da je istrebinja, dobrovoljci ili nešto me slično. Nemojte da zaboravite, pretučeni su ljudi kad su se vraćali sa mitinga Liberalnog saveza i to na desetine njih. Znači, nije se to počelo baš od one tačke u kojoj si ti rekao, nego se to dešavalo, evo, ja mogu da vratim hronologiju malo unazad. Hoću reći da smo kao društvo izgleda postali potpuno imuni na ovakve stvari. A evo je zašto. Reakcija na ovaj događaj, na ovaj užasni događaj, vidjeli smo je ispred vlade onaj dan. Nas je 200 otprilike bilo ispred vlade. I bez ikakve osmišljenog načina reagovanja. Dakle, mi smo samo došli tu i nikome ništa. Pazite, svi smo u jednoj minus fazi, apsolutno, iz koje treba da se trgnemo. I to trebamo da se trgnemo hiruškim rezovima. Vrlo preciznim hiruškim rezovima. Da znate kad gangrena zahvati tijelo, neki dio tijela, ljekar ili onaj koji želi dobro tom pacijentu, on odmah ide na amputaciju. Dakle, da odstrani onaj ugroženi dio da ne bi ugrozio čitav organizam. Dakle, ne mogu da shvatim da institucije sistema su toliko zarobljene i da je ljude u institucijama sistema nevenka toliko strah da rade svoj posao, da je to prosto nevjerovatno. A svi se deklarativno zalažemo, jel tako, za pravnu državu, zalažemo se za borbu protiv kriminala. Dakle, vrlo je jednostavno. Ovo je mala država. Ovo je mali... Da se nalazim na mjestu odlučivanja i da prepoznam kao neko, strah kod nekoga ko je zadužen da ovakvu jednu stvar izvede do kraja, trepnula, ne bih da ga maknem sa te pozicije. Znam, ali znaš i što su... Možemo samo Marka da čujemo. Marko je slušao vas, molim vas da dozvolimo Marku da završi misao. Gdje je najveća, ja mislim da je najveća tragedija ovog trenutka, ovog društvenog trenutka i ovog nemilog događaja ili tragičnog događaja, da ga nazovem. To što je Milica napomenula u svom pitanju. Dakle, istragom se bave političari i crnogorska javnost. Mi imamo podijeljenu javnost, jedni su vrlo otvoreno, to je Milo Đukanović, to je nalogodavac, to je diktator, s druge strane to su ovi mafijaši, to su ovi, to su oni sami sebe. Dakle, pazite, ako vi stvorite taj milje da se to može tako govoriti, vi imate strašan problem u društvu.
Pa ne, pa upravo to kažem, ali suština i akcenat svega, ja ću to ponavljati makar dok budem ovdje sjedio. Institucije sistema ne rade svoj posao. Sjećam se sa Gojkom kad sam jednom govorio pa je bilo nešto oko bogatstva. Ja sam rekao da, ali to treba da radi institucija sistema. I mi treba da vršimo kao mediji pritisak na institucije sistema. Personalno nam ništa ne znači. I pogrešno je. Naravno, da. I pogrešno je. Sad ću ja da pomognem zbog gledalaca. U jednom od posljednjih tekstova od 11. aprila Olivera Lakić je napisala da trenutno nema nikoga u državi ko bi imenom i prezimenom stao iza tvrdnje da šverc cigareta nije državni posao, odnosno da se iz njega ne pune crni državni ili partijski budžeti. Kad smo kod institucija sistema, Olivera tvrdi da Vladina komisija za suzbijanje sive ekonomije, na čijem je čelu gospodin Milutin Simović, ne zna ili ne želi da saopšti da li u Crnoj Gori ima ilegalnih pogona za proizvodnju cigareta ili organizovane prodaje nelegalno uvezenih ili proizvedenih cigareta. Javnosti, kako dodaje u tom tekstu, nije saopšteno da li je iko od nadležnih provjeravao fabriku cigareta Tara u Mojkovcu kako bi utvrdili otkud na sivom tržištu cigareta na čijoj ambalaži piše da su tu proizvedene, a nijesu registrovane u agenciji za duvan. U njenim tekstovima je navedeno da su sa tim nezakonitim poslom bili povezani službenici uprave, policije i agencije za nacionalnu bezbjednost. Ko sad što treba da uradi ovim povodom? Ako Olja kaže da je ignoriše Vladina komisija na čelu sa gospodinom Simovićem, zar nije bilo za realno očekivati da se ta Vladina komisija oglasi i kaže što su oni do sad uradili, što nijesu, i da li planiraju da urade bilo što od ovoga o čemu ona piše, uključujući ulazak u Taru, gdje je tu tužilaštvo, gdje je tu ANB da kaže jeste, možda ima nekih naših ljudi, nema ih, i gdje je tu uprava policije. Dakle, Olja Lakić je, ukoliko je ranjena zbog svoga posla, evo stvari o kojima ona pisala. Naprosto da ne bismo ostajali u sferi institucija sistema. Zna se tačno koju instituciju ona pominje u svojim tekstovima. Sve ću da pokušavam da sublimiram kroz nekolike rečenice od Nevenkine nade, odnosno želje da smijeni onoga ko pokazuje strah i neće da se uhvati u koštac sa problemom, pa do nade koju polažemo u izjavu ministra Nuhodžića da će problem da se riješi vrlo brzo i do ovog konkretnog tvog pitanja. Ja lično ne očekujem brzo rešenje. Volio bi da budem demantovan. Iskreno bi volio da budem demantovan. I da nam to bude tema naredne emisije, prva, isto. Imam jedan citat koji bih da iskoristim. Neće mi zamjeriti što ne pominjem mediji jer nisam zabilježio. Ali svima je poznata ta priča. Za vrijeme šefovanja ovog Šukovića, koji je ranjen, a zbog tog ranjavanja uhapšen je pukovnik Aleksić, iako javnost, a da ne pričamo tužilaštvo, zna na osnovu podataka koji ima da je tad bio u Beogradu, ja bih locirao opet isti onaj zlatički krug specijalne antiterorističke jedinice kao egzekutore i za ovaj dio, kao i za Mitrovića i kao za svako slično ranjavanje, uključujući i posljednje Oljeno. Sad, Predrag Šuković se zove bivši načelnik odjeljenja za organizovani kriminal. On tvrdi da je potpredsjednik vlade Duško Marković i njegov kum, pomenuti Veselin Veljović, da godinama vrše pritisak na njega, ali i na druge policajce koji su se bavili slučajem šverca cigareta u Mojkovačkoj fabrici, ali i napadima i prijetnjama na Oliveru Lakić. I on kaže, znam da mu je Mojkovačka fabrika trn u oku. Više desetina ljudi koji su se bavili ovim predmetima, dakle fabrika cigareta i napadi na Lakić, su smijenjeni ili neraspoređeni. Dakle, on govori o ljudima koji su se bavili tim poslom unutar policijske službe. I svi pod njihovim patronatom. Marković je uništio i Agenciju za nacionalnu bezbjednost i policiju, tvorac je klanova unutar službi bezbjednosti. Dakle, ja ne bih otišao dalje od izjave ovog policijskog inspektora, koji po mnogima važi za
vrhunskog profesionalca i, dakle, ako se pojavi jedan među njima da se uhvati u koštac sa problemima, on završi kao što je završio i sam policijski inspektor ili, ne daj Bože, tragičnije njegov jedan prethodnik, Slavoljub Šćekić, ili normalno kako se obračunavaju sa novinarima. I jasna je poruka. Ako si zainteresovan da rešavaš problem, onda te čeka sudbina ili Šćekića, ili u boljem slučaju Šukovića, ili naše koleginice Olivere Lakić. Dakle, ne možemo očekivati da ova vlast i ovaj premijer smijeni bezbednosne strukture, jer normalno on će da dovede slične sebi, iako smijeni ove koji su katastrofalni. Slavko, da li je realno za očekivati da se konkretne institucije izjasne povodom onoga o čemu Olivera Lakić piše od 2009. do danas? Jer, evo, opet, prošlo je 5 dana, nikoga od njih nijesmo čuli da je krenuo u akciju provjeravanja njenih natpisa. Mislim da nije realno očekivati da se sami oglase, ali zato jest realno očekivati da ih mediji pitaju i da ih pitaju uporno i da ih pitaju svaki dan. Ali bojim se da to neće uraditi. Opet ćemo doći u situaciju ovakvu kako je sad objasnio Gojko malo prije. A to je da govorimo o tome da ovu vlast treba smijeniti, da koristimo ovaj moment sad politički i to isključivo politički kako bi došlo do smjene vlasti. Dakle, to što se dogodilo i što je naša koleginica stradala na ovaj način, čini mi se da je u drugom planu. Da je prvi plan kako pojedinci iz svega ovoga da izvuku politički profit. I to je to što je užasno i što zaista boli. To je to što je nemoralno. To je to što je ružno. Dakle, nema toga zdravorazumnog čovjeka danas u Crnoj Gori, a i van Crne Gore, koji neće osuditi najoštrije jedan ovakav suludi čin. I to je sigurno. Ali isto tako, nema ni zdravorazumskih ljudi koji će ga iskoristiti u dnevno-političke svrhe. I zahvaljujući ovome što se dogodilo, sad pokušati da dođe do određenih političkih poena, pogotovo u situaciji kada se bliže izbori u Podgorici. Dakle, to je ono čime moramo da se bavimo i kako da reagujemo. Da tražimo, dakle, odgovore od onih koji moraju da ih daju. Moraju da ih daju. Ako se ne oglasi niko sad, a opet vam kažem, Podgorica, izbori u Podgorici su izuzetno važni. Bitni su. Dakle, čekajte, imamo li mi neku ulogu kao novinari? Ja mislim da imamo i ulogu i obavezu. To sam kazao na početku. Ali ajde da radimo mi svoj posao. Ne da prozivamo i da etiketiramo i da govorimo ko je, što i kakav. Jer pitanje je koliko mi to sve znamo i koliko je to na kraju krajeva novinarski standard. Ali jeste da pitamo i da budemo uporni, da tražimo odgovore u ime te javnosti koja nas gleda i koja zaista, makar jednom dijelu, vjeruje. Nevenka, izvoli. Tačno je ovo što Slavko kaže. Kao medijska zajednica smo se podijelili umjesto da se okupimo oko Olje, ali suštinski, iskreno i do kraja, mi smo se okupili onoga dana ispred vlade, dobrim dijelom, nažalost, i pro forme. Mnogi su tamo bili prosto eto da bi bili tu. Ali što znači okupiti se pro forme? Pro forme znači doći tu, doći sad, biti viđen sad, a kada je bilo... Jesi htio nešto, Marko, da... Možemo li prvo Nevenku da čujemo, pa ćeš onda da reaguješ? A kada je bilo i kada su se dešavale neke druge situacije, mnogih od njih nije bilo. Kao na primjer? Kao na primjer, Duško Jovanović je ubijen, pokojni Duško Jovanović je ubijen prije, čini mi se, 14 godina, sad i uskoro negdje, je li tako, godišnjica njegove smrti? Jeste. Ja sam bila mladi novinar tada, šetala sam kao novinarka Radio televizije Crne Gore, bila sam u toj protestnoj šetnji. Mlada novinarka, ja sam zaista dijelila taj entuzijazam da moramo kao esnaf i
tu potrebu da kao novinari, kao zajednica moramo da štitimo jedni druge jer smo očito u mnogim slučajevima se nađemo u nakrsnoj paljbi političkoj. Pa kad se nađemo u nakrsnoj političkoj paljbi, na bilo koji način neka javnost ovo doživi i kao metaforu, onda to znači da političarima do nas apsolutno nije stalo, osim ako smo im sredstvo za završavanje nekih ciljeva. Ako smo im sredstvo, kao što jesmo, govorim namjerno u množini, jer manje više sa svima nama će pokušati to da urade. Onda mi moramo valjda da se držimo zajedno i moramo da zaštitimo jedni druge. Dakle, tamo je bilo i onih koji te godine i tih godina nisu šetali. Nisu protestovali zbog ubistva Duška Jovanovića. Tamo je bilo i onih koji godinama nisu pitali ko je ubio Duška Jovanovića. I nisu pitali godinama zašto taj slučaj nije riješen. Dok to nije postalo opšte postavljano pitanje. I onda odjednom se sada svi pitaju. Hoćeš da kažeš da je postalo moderno protestovati? Ako bih htjela da budem maliciozna, rekla bih, a stvarno ne želim da vjerujem. Pamet kasnije dođe u redu, hrabrost se u nekom trenutku javi, možda se stekne u nekom određenom momentu. Ja bih voljela da sam toga dana vidjela tu vrstu hrabrosti i tu vrstu odlučnosti, ali nisam. Vidjela sam tu nekakvu medijsku zajednicu koja je politički potpuno podijeljena i sada se prema ovom slučaju i prema tome ko bi imao motive, kako, šta je rekao Đukanović, ko je reagovao na to, kako, jasno se vidi političko opredjeljenje medija, nažalost i novinara. Te prema tome nisam neki naročiti optimista da ćemo mi kao mediji, kao što je Slavko rekao, da krenemo da uporno postavljamo pitanje. Svima jednako, ali svima jednako. Nisam optimista da ćemo to da uradimo. Tražit ćemo ciljano sagovornike. I tu se ova priča, nažalost, bojim se, nažalost, završava. I voljela bih da vjerujem da će se sa ovim slučajem završiti, da više od ovoga neće biti i neće moći, ali nisam sigurna. Marko? Nevenka me ovako podstakla na jedno razmišljanje koje ću sada podijeliti sa vama. Ja sam u jednoj od prethodnih emisija, kada je bila riječ o novinarstvu, rekao da se bojim da novinarstvo u Crnoj Gori danas je na poprilično niskim granama i da smo se mnogo udaljili od one osnovne funkcije novinarstva, a to je da budemo savjest jednog društva, crnogorskog društva. Evo ovo što kaže Nevenka, mi smo se tamo okupili pro forme. Čini mi se i podijelio bih saglasnost da je to tako, ali gledajte, neko ko je trebao da vodi to, neko ko je pozvao, morao je da determiniše šta ćemo mi tamo. Naš su pozvali, mi smo došli i stojimo tamo. Dakle, ne znamo šta dalje raditi. Gledajte me, možda ja pripadam ljudima koji se ne bavi tom visokom politikom i tim mudrovanjem i glumljenjem velikog novinarskog imena. Ali me poslušajte samo na kratko. Zamislite da je sa toga skupa ispred Vlade došlo do jednog zaključka u cijelini medijske zajednice Crne Gore da narednih 10 dana nećemo objavljivati nikakve izjave političara u vezi ovog slučaja. Časna riječ, o tome sam danas sa Gojkom razgovarala. Zato što smo na istoj frekvenciji. Zamislite. Prekidaš. Da, ne, u redu je. Isti je smisao, oprošteno. Ali se slušam razgovor. Prisluškivali smo nas, zato ćemo rastaviti preko Vibera. Ozbiljna, ali sjajna je upadica. Dakle, zamislite, 10 dana ne želimo da se bavimo. Niti ćemo etiketirati, niti ćemo. Čekat ćemo 10 dana. Ovo je slučajno 10 dana, ali dogovorimo se. Dobro, da damo jasan rok. Evo, da te podržim. Ja bih to svela na 5, ali bih rekla nijedna vijest iz politike. Pa sve da uđemo u Evropsku uniju, pa sve da dođe Donald Trump, riječ jednu iz politike da ne objavimo. Zamislite reakciju crnogorskog društva, ukupnog. I svjetske javnosti. Jedan esnaf u jednoj maloj državi rekao je dosta. 10 dana, izvolite, imate
10 dana da riješite ovaj slučaj. Institucije sistema su ispitu. Mi vam nećemo otežavati. Šta smo mi ušli? Mi smo ušli u prebrojavanje ko je kome napisao koliko tekstova. Ja dolazim iz jedne male televizije, jedne firme protiv koje je napisano u jednom mediju 500 tekstova protiv. I šta to znači? Vagamo se, jel tako? Napisano je 500, pa se izvinjavate ili se ne izvinjavate nama, ali nebitno je. Bitno je suština da mi damo rok, stanemo iza jedne akcije zajedničke. Meni je drago što sam ja šetao tada kao mlad novinar kada je ubijen Duško Jovanović. I tada se osjećala mnogo pozitivnija, ako mogu tako da se izrazim, energije za rešavanje nego danas. Danas, i sa Slavkom tu želim da se usaglasim, dakle, Slavko, ja sam osjetio da je nekome u društvu, evo su pucali na olju, desit će se nešto. Pa čekajte ljudi, to je tragedija za društvo. Tu nema mjesta u veselju. Hajdemo da na to napravimo. Nije kasno. A onda kažemo, ako ne riješite, tražimo, cijela medijska zajednica, tražimo odgovornost i tražimo smjene. Vjerujte da bi naš svaki građanin, ove dobronamjerni, naravno, jer budala ima koliko hoćete i zlonamjernih danas, ali dobronamjerni građanin ovoga društva crnogorskog bi nas podržao i rekao, bravo novinari, to je način na koji se treba boriti. A ne, odmah ćemo u emisiji, odmah ćemo, onaj je diktator, onaj je fašista, a onaj je ubio, onaj crta mete, onaj crta... Čemu? Meni se dopada što vi večeras postavljate standarde. Želim samo još od Gojka i od Slavka da čujem što misle o reakciji struke. Došli smo, bilo nas je 200. Zanimljivo, niko od ministara nije našao za shodno da izađe, a ja sam prilično siguran, ovako kao novinar, da je neko iz vlade izašao da bi bio veća vijest od samog protesta, je li tako? Sigurno. Još vas da čujemo pa da vidimo reklame. Kad je Duško ubijen prije 14 godina, ja sam tad bio u Parizu, došao sam prvim avionom i šetao sam zajedno sa Markom i sa nekom, ne znajući ga, do ovog posljednjeg skupa sa okupljanjem ispred zgrade vlade sa Oliverom Lakić, dajući podršku Olji Lakić. U međuvremenu svaki slučaj koji je bio iz naše branše, svakoga pojedinačno sam podržao, koliko sam mogao i koliko sam znao. Moj slučaj interesantan, jedan od naših medija napisao je da ja nisam novinar, nego da sam propagandista, relativizujući što sam primio batine. Strašno. Nemam nikakvu obavezu prema Dušku Markoviću. On me nazvao organizatorom skupa, dakle nisam dobio batine kao novinar, iako je jasno bilo da sam na novinarskom zadatku. Duško Marković je rekao da sam bio organizator skupa, to je ponovio predsjednik Milo Đukanović i Raško Konjević, ondašnji ministar policije. Kao da je apsolutno bitno da li sam novinar ili sam organizator skupa ili sam obični građanin. Dakle, ova naša priča estavska, novinar, jeste malo osjetljivije, vjerovatno, nego u drugim situacijama, ali ja potpuno doživljavam to kao problem koji se mogao desiti bilo kojem drugom građaninu. Da ne damo sebi za pravo nešto što nam... I ja vjerujem da svi dijelimo to. I dakle, nema izjednačavanja odgovornosti. Ne može da bude Dritan Abazović i Dajković ili ne znam koji drugi političar jednako kriv koliko ljudi koji su stvorili ovaj ambijent. Ovaj ambijent se stvara 3 decenije. I onda, evo, da ja ne budem taj koji će da targetira više nego što jesam, a mislim da jesam dovoljno večeras pokazao gdje treba istragu u kojem pravcu da vodi, ali nije to iz tih razloga zato što ja priželjkujem da dođe Dritan Abazović, a da ode Duško Marković. Nego Duško Marković je bio na čelnim pozicijama bezbednosnih struktura po priči ovog, zaboravio sam ime, Predraga Šukovića. On je taj koji je razbio cijeli bezbednosni sistem i dakle ne trebamo da tražimo od njega rešenje. On je izvor problema. Dakle, nije to iz razloga što ja ne volim DPS, a da ponovim, ne volim DPS, nego prosto zato što je takva situacija. Slavko, da čujemo od tebe. Što misliš o odgovoru struke? Ja prvo mislim da tu niti ima struke, niti je taj skup od njih, od 200 koji su bili liše pojedinaca za koje vjerujem da su iskreno bili tamo, bio
Tu smo. Ne, pa dobro, niste samo vi, bilo je još poneko koji je iskreno mislio kad je došao. Pa i nije nas 200 bilo iz struke, izvini Slavko. Ja da sam bio... 200 ukupno. Ja da sam bio u Podgorici, tog dana ne bi došao. Zašto? Ne bi došao. Prvenstveno zbog toga što znam da je taj skup motivisan politički, i to isključivo politički. Gledao sam snimak televizije Crne Gore i vidio sam u stvari kako kamera zoomira ona lica koja su ne bezbjednosno interesantna, nego politički interesantna njima. I nikoga više. Dakle, to su zanimljive stvari. Izvini, mogu li jednu rečenicu? Dakle, svi prilozi televizija koji su pratili, upravo su radili ovo. Akcenat je bio, došao je ovaj političar, pita se sa svima. Ja sam gledao, dakle, i govorim i o nevladinom sektoru, govorim o novinarima i o političarima. Ali govorim kako i koga je, ko su, pa čekajte, govorimo sad o... U svakom slučaju nastroje nisi vidio, četvoro. Govorimo o profesionalizmu. Ja sam bio sa cijelom redakcijom, nije I bilo standard cijeli je bio na protestu. I Infor su bili tamo. I standard. Možemo li Slavka da čujemo, ja se izvinjavam. Naravno da možeš. Jedini sam prekidan više puta. Dakle, zaista toga moramo da se čuvamo i da vodimo računa zbog nas, prvenstveno. Dakle, mi govorimo da obavljamo jedan vrlo važan društveni posao. Pa, malo da se zapitamo je li to baš istina. Znate, što smo očekivali mi tamo? Kazao je Marko, možda je neko trebao... Prvo, ko je to organizovao na onaj način? Dakle, cilj je bio potpuno jasan. Poslata je politička poruka i ništa drugo. Koliko je njih bilo stalo za ovu ženu i za njene patnje? Ama ni 1%. I to su pokazali kroz ove aktivnosti koje su nastavili poslije toga. Da li je njih bilo stalo što taj skup nije poslao nikakvu poruku i što se apsolutno ništa nije desilo i što tamo gotovo i nije bilo ljudi? Ja se nadam da ste vi večeras poslali kao novinarska zajednica jednu lijepu poruku crnogorskoj javnosti. Slijedi kratko EPP, onda ćemo da se, imat ćemo 5 minuta za tu temu, osvrnemo na gafove Vanje Radovanovića koji nas je predstavljao na Eurosongu u Lisabonu. Ispad i još jedan ispad. Tako se može najbolje opisati predstavljanje crnogorskog predstavnika na Eurosongu, sestrića znamenitog Miladina Šobića, Vanje Radovanovića. On je na konferenciji za novinare 2. maja, datum je jako važan za ovu priču, na konferenciji za novinare, na asistenciju, molbu novinara da ispriča vic, odlučio da se našali na račun djece sa invaliditetom. Crnogorska javnost do sinoć, zato nije znala dok portal Infores nije objavio snimak. Vanja Radovanović i kompletna crnogorska delegacija u Portugalu su ćutali o načinu na koji se Radovanović šalio i izbijao šale predstavljajući državu Crnu Goru. Radovanović je tek sinoć, 2 sata pred nastup, pojavio u programu radio televizije Crne Gore, od srca se izvinio, ali onda dolio ulje na vatru jer je rekao da zna kako je kad nekoga izgubite od raka i naglasio da voli crni humor, a posebno brutalni. Dio članova Savjeta radio televizije Crne Gore tražio je da se otkaže njegov nastup, ali bilo je kasno. Jer imamo činjenicu, televizije Crne Gore, naprosto oni su ga poslali na Eurosong, kompletna delegacija i Vanja Radovanović su 8 dana ćutali o svemu tome. To nije bio kraj. Danas smo saznali da je Radovanović 6. maja na plavom tepihu Eurosonga također pokušao neslano da se našali, pa je rekao da je on muškarac i da niko ne treba ništa da pita za mišljenje bilo kojih od žena, a trebalo je da na jedno od pitanja novinara odgovore djevojke koje su sa njim u delegaciji. Nevenka, da li je Vanja, kog javnost zna kao mladiću za primjer, sam trebalo 2. maja da nam se javi, da tada zovne televiziju Crne Gore i kaže ljudi, ja sam pogriješio, napravio sam veliku grešku i vi treba da odlučite šta ja dalje radim, jer smo stekli utisak da je radio televizija Crne Gore, ako su znali, govorimo o menadžmentu, a valjda je delegacija trebalo da javi šta je Radovanović napravio, jer na tom snimku vidimo Ivana Maksimovića koji pokušava da ga zaustavi i kaže ne, ali sve je otišlo dođevovo. Da li je
ovo slučaj koji je pokušan da bude zataškan, jer naprosto to je situacija. Kakve su stvari, kako funkcioniše sistem tamo u toj televiziji za Crne? Ovako, na početku moram da naglasim, pošto dolazim iz kuće koja je predmet priče, da sve što budem saopštila jeste moj lični stav. Možda se moji stavovi budu negdje poklopili sa stavovima menadžmenta, možda i ne. Dakle, naglašavam javnosti da vodi računa o tome da ja saopštavam ono što ja zaista mislim. Na početku moram da kažem da mi je strašno žao što smo se kao kuća našli u još jednom skandalu ovakve vrste. Dakle, ja sam mislila juče da je sve završeno sa pričanjem vica, a onda sam vidjela taj snimak i još o tome razmišljam. Dakle, još razmišljam o svemu tome. Ali, pošto imamo veoma malo vremena da kažemo ono što ja prosto mislim da mora da se desi, delegacije će se vratiti, ne znam kada se vraćaju kolege iz Lisabona. Nijesu prošli u finale? Ovako, prvo, ja nisam ni očekivala sa ovim ili bez ovoga, nisam očekivala. Teško je da se jedna zemlja koja nema dovoljno novca da lobira, da ne znam, pravi bilo kakvu kampanju, da uđe u finale. To su učinila dva vrhunska muzičara, Sergej i Knez. I ja i dalje smatram da su to dva najbolja predstavnika koja smo poslali na Eurosong, mi kao radio televizija i mi kao Crna Gora. Ovako, prva stvar, pozdravljam izjavu direktora televizije Vladana Mićunovića koji se ogradio od onoga što se dogodilo u Lisabonu. To je jedino ispravno što se u tom trenutku i što se juče dogodilo u čitavoj toj priči. Dakle, ogradio se od te priče. Ali je skandalozno kako niko o tome nije obavijestio danima unazad. To će Vladan Mićunović, sigurna sam, utvrditi u danima koji su pred nama. Ta delegacija nije mala, broji nekoliko ljudi. Tamo su ljudi koji imaju navodno iskustvo vođenja delegacije i učestvovanja na Eurosongu i morat će da objasne šta se dogodilo i morat ćemo da znamo svi kao javnost, ne ja kao zaposlena, nego svi moramo da znamo da li je neko pokušao da zataška taj slučaj ili nije pokušao da zataška taj slučaj, ko je obaviješten, kako su oni to uopšte doživjeli, da li su oni shvatili težinu onoga što je izgovoreno. Ovo mora da bude razjašnjeno do kraja. Meni je žao mi i Vanju. Žao mi je zato što se sada našao u velikom problemu. Ne znam, ja zaista, evo da čujemo čudan primjer. Dakle, svako mora da objasni poziciju na kojoj se našao tamo, ali da su se dogodile stvari koje nisu smjele da se dogode i koje nisu smjele da budu pripisane kući koja se zove javni servis, dogodile su se. Marko. To što Vanja voli crni humor, ja zaista neću komentarisati, ali hoću onaj akcenat da stavim na to da je on predstavljao mene i sve nas. Dakle, predstavljao je državu Crnogoru, a pri tome se veoma brutalno posprdao sa najosjetljivijom populacijom, a to su hendikepirana djeca, poželjevši za Božić da dobiju najopakiju bolest. Ja to neću komentarisati. Na mom profilu ja sam čak i predlagao da Radio televizija Crne Gore samo njegov nastup, a to je bilo moguće, zamrači kao reakciju na to što je on rekao. Ja bih se samo osvrnuo veoma kratko na drugu jednu stvar koja je meni specifična, a to je potpuno su mi nejasni ljudi koji pokušavaju da objasne nama kako to ništa nije strašno. Dakle, to jeste strašno. To upravo jeste strašno. I ono si dobro apostrofirala i tu sam ja saglasan. Nije sam ja da ga razapinjemo. Evo sad pa ćemo da napravio je grešku pa sve po njemu. Ali način na koji se sve izdešavalo nam daje malo bača sjenku. Zamislite da je Vanja izašao i rekao, izvinjavam se, bio sam pod tremom, izletelo mi je, volim to, onako, čuo sam Ivana. Ne, Ivan je shvatio da je to kontraproduktivno. Nije ga uspio zaustaviti. Ali jedno izvinjenje iskreno bilo bi dovoljno za crnogorsku javnost. Ali u tom trenutku, ne 8 dana poslije toga. Tako je. Čekajte, oni su delegacija, izvinjavam se, oni su delegacija i kad dođu računam da će kuća u kojoj radim izvesti
svačiju ulogu do kraja na čistinu, svačiju ulogu od svih njih. Ne bih ja ni u jednom trenutku napadala bilo koga pojedinačno ili bilo koga pojedinačno branila. Dakle, Vanja je mlad čovjek. Ja mu preporučujem da se bavi muzikom, da pjeva, da ne priča viceve. Ali stvarno odlično pjeva, ja sam gledala. Meni je žao što je povrijedio neke ljude. Istina, mene nije pogodilo jer on nije moj predstavnik na Eurosongu. Tebe je predstavljala Srbija, ili tako? Vi ste prošli? Prošli. Nisam ispratio, ali on me definitivno nije predstavljao. Ja bih, ne bih se osvrtao na ovog mladog čovjeka. On će imati probleme ako nastavi tako, ali ja bih pitao gospodina Iva Orava, njega bih pitao, pošto je on po meni jedan od urednika televizije Crne Gore i menadžmenta televizije Crne Gore, da vidi, jer tamo ulaže značajan novac i određuje što će ko i kako da radi tamo. Važno je, zaista je važno što se oglasila, čini mi se da se oglasila generalna direktorica radio-televizije Crne Gore, a ako nije, onda je to pitanje opet za novinare da još jutra pitaju zašto nije. Znači, neće vam faliti tema. Uvaženi gledalci, bila je još jedna neđelja u petak. Nevenka, Marko, Slavko i Gojko, ja sam Milica. Hvala do pažnje i do gledanja.